Još jednu ruku sam vidio čisto od zada, čini mi se, evo, sad će momak da donese, evo. Pozdrav svima, Bujro. Ja sam Beko Agović, iz istog smo kraja i kuće. Nemam pitanja, ovdje mi je sve jasno. Želio bih samo da u razgovoru, kad je autor rekao da je objavio tu knjigu, malo sam pogledao i otprilike znao sam i šta se radi, jer neke bivše radove sam čitao, preko one Bošnjaci net što je pisao i tako dalje. Ali jedna ključna stvar ovdje što je gospodin Muratović danas rekao, ja sam isto iz te generacije što sam išao isto u tu gimnaziju. I danas sam ovdje i mojim drugovima, prijateljima kojima sam razgovarao ovih dana prije ovoga, sam rekao da bi to bilo dobro da naši pročitaju. Zbog jedne stvari, da se zna šta je, a i još nešto, zašto smo mi povukli komplekse iz toga doba koji smo živjeli dole. Ovi koji su živjeli u Nikšiću, možda su i manji ili više, o tome nebitno je. Pored književnosti i onog programa koji je bio uveden u škole, stvari u tome da što si bio bolji đak, bolje se znao Njegoša na pamet. I bilo ti je teže realizirati. Među nama ovdje ima gimnazijalaca koji su bili u generaciji u Beranama najbolji, pa i pritisak bio veći. Nekad bi me neko odbranio od napada, pa nisam znao ko je. U kasnijem periodu, kroz 80. godine i 89. koju sam doživio s ovim u Podgorici, Titogradu, sadašnjem Podgorici, sam shvatio ko me je branio. A branio me je Crnogorac, napadao me je Srbin, koji je zbog te velikosrpske ideje su se sprdali s nama ako bi se mi izjasnili kao Crnogorci. Onda bi rekli, gledaj kako ti je kosa crna, gledaj kako si mali, kako si velike uši, ne možeš ti biti Crnogorac, to su nešto drugo. To su te stvari. Prije gospodin Muratović naveo pjesme koje su pjevali. Ja sam živio u studentskom domu u Podgorici, Titogradu, na raskrsnici. To je novi studentski dom iza fabrike Rodoje Dakića, ako neko poznaje. I tamo je raskrsnica Cetinje Nikšić. 88. godine, kad je velikosrpski nacionalizam krenuo i kad je zamijenjena struktura politička od predsjednika omladine su zamijenjeni Crnogorci, dovedeni su Srbi, je bio tamo jedan koji je čuvao krave, mi smo njemu, on je nama dao mlijeko, mi bi uzimali pivo od jedne Mike koja nam je čuvala zelena piva koja su otvarane, jer ovi nisu pili, ona je to za nas čuvala ta piva, vraćali, onda smo mijenjali s ovim gospodinom koji je čuvao krave i koji je bio u njihovim pričama veliki komunista i borac. I onda je na Kosovu su organizirali demonstracije, autobusi su naravno iz Nikšića išli sa četničkim zastavama i Cetinjani kontra mitinge. Te su drugari naši sa Cetinja i mi njega pitamo, pa gdje ćeš, kome ćeš se pridružiti? Kaže, pa ne znam, ja sam zaslužen, nikšićki narod je mene zadužio, a i ovi su, i ako odem gore, neću gore. Ovo sam rekao zbog toga što je, napomenuo je autor dijela da je bio podvaljen Crnogorcima. I Gorski venac, i Njegoš, i sve to ostalo. Još jednu stvar ću reći, nije samo u književnosti, bilo je kroz istoriju. Mi smo bili u osnovnoj školi Tucanje. Prije par dana školski drug moj, Faruk Šabotić, odnosno nije par dana, izvinjavam se, koji mjesec, je otvorio neku grupu i smo se našli tamo u tim slikama iz te generacije 89. godine. I tamo je falio jedan vrlo ugledan čovjek iz naše generacije koji nije bio na slici u osnovnom razredu. I otkud ga nema. Ali je profesor istorije, odnosno nastavnik istorije u našem kraju bio
uglavnom su bili Srbi, ne Crnogorci, ampak Srbi. Sad mi znamo ko su, šta su. I ko nije znao lekciju Srbije u 13. vijeku na pamet, je morao da čuči na kukuruzu, poneseš ga od kuće, ako nisi spremio, poneseš one pasulj kukuruz i što se nađe, bili su šipke velike, ogromne, koje su oni tukli. Jedna od tih žrtava je jedan naš rođak koji je sad iz Kamnika, koji mu nije išao na Srbiju u 13. vijeku i u doba cara Dušana, pa je morao ponavljati, inače, dobar đak i dobar gospodin. I nije bio samo generaciju 8. razreda. Nije samo kroz književnost, bilo je kroz istoriju. Ovi koji smo bili još izloženi u gimnaziju Beranama, profesorima Zečevićevim ostalima, je bio program i kroz istoriju, kao predmet koji smo mi morali još izučavati određene stvari. Evo, zahvaljujem se u 8. Htio sam napomenuti, ovu knjigu kad pogledam, pročitam, znam zašto sam imao kompleks manje vrijednosti, a ne bolji đak u razredu. Hvala vam. Hvala Mirku. Evo, Ahmed je htio još par riječi. Samo na ovo izlaganje bi dao jedan komentar koji može biti od koristi svima nama. Začudo u dijelu Gorski vijenac i knjizi Načrtanije od Garešanina ima nešto dobro. I to možete upotrijebiti jer ja lično to doživljavam stalno i na internetu i uživo. Velikosrpske radikale, kao što je spomenuo Šemso danas često puta, govore o tome da smo mi Bošnjaci izmišljena nacija, da smo mi tek od 93. i tako dalje. Ime Bošnjak je sklonjeno već za vrijeme Austro-Ugarske. Tada je izbrisano, mi smo tada eliminisani i kroz Jugoslaviju, staru Jugoslaviju, kasnije komunističku, socijalističku Jugoslaviju, to ime nije postojalo. Bilo je nama zabranjeno da se deklarišemo kao Bošnjaci. I Kongres intelektualaca onda 93. je to ime vratio nazad, da bude kako treba. I često puta ćete čuti od velikosrpskih radikala da smo mi izmišljeni, da mi nismo postojali, da mijenjamo imena i tako dalje. Njegoš nas upisao. Također, upravo to hoću da kažem. Njegoš u Gorskom vijencu spominje Bošnjake i Ilija Garešanin u svom programu Načrtanije spominje Bošnjake. Govorimo o dijelima 1844 i 1847, odnosno 48. Ako mi nismo postojali pod tim imenom, zašto su onda Njegoš i Garešanin spominjali? Tako da tu informaciju možete spomenuti ako dođete u sukob sa tim ljudima, da im kažete čak vaš Njegoš i čak vaš Garešanin je spominjao Bošnjake prije Haman 120-180 godina. Tako da imate taj argument. Evo, hvala. Mislim da smo već polako na samom kraju promocije. Htio bih odmah da se zahvalim svim učesnicima, prije svega Sari Ćosić. Sara, hvala ti, molim jedan aplauz za nju. Zumberu Muratoviću koji je prevalio toliki put od Sarajeva do Ljubljane. Hvala Zumbere. Ahmedu Pašiću, čije ime, ako iko bude šta istraživao o Bošnjacima Slovenije, ne možete zaobići. Hvala Ahmede. Naravno, našem autoru koji nas je ovdje i čijom zaslugom su večeras ovdje zbog njegove knjige, našem Šemsu Agoviću. Knjiga će odmah večeras biti dostupna za kupovinu, knjiga je 30 €, Šemso se i tako odrekao čitavog honorara, samo da pokrijemo troškove vezano za izdaju knjige i možda ako bude sve ok za neke planove naprijed. Na samom kraju, i ovo samo i završamo, Šemso je na koricama ove svoje knjige napisao pjesmu koja je stvarno meni bar izuzetno jaka. Pjesma se zove To je vaše. Vi ste strijeljali kragujevačke đake i srebrničke dječake. Vi ste pobili Palestince i američke indijance. Bacili ste atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Možete to vi, jer to je vaše. Ali ne smijete pobogu o tome slamo strasno pjevati. Ne smijete spjevano u vijence splesti. Ne smijete to u đačke lektire metnuti. Ne u ime Boga, nikako. A ako to uradite, bit će izvedeno na silu. Vi to možete, jer to je vaše. Bravo.
Hvala svima što oni završavamo ovu večer, stvarno, ovo je bilo predivno večer, još jednom hvala. Bujno.